نازنینا دل قرارا دل کرو دیوان میون دل کرو نہیں اونچا 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 نازنینا دل قرارا دل کرو دیوان دل کرو نازنینا دل قرارا دل کرو دیوان میون دل کرو چشم لوزم پرہری پرہری چشم پرہری پرہری بوز ونی عفظ میون نازنینا دل قرارا دل سارنی چھونا و دل بے قرار کرن اللہ یمس یمس کورمت سون بڑی یا رسول اللہ یہ چھا تو آواز بڑ بین یا رسول اللہ سا یوس زند سو پڑ زندگی سان نازنینا دل قرارا دل دل کرو قد بالا قم فآذن چشم مازاگن لگئی چشم مازاگن ہزال زلفک لوگ تھن کیا زال لوگ تھن کیا ٹوٹ زومس نبی کے دیوانوں اونچا بولو نازنینا دل قرارا دل کرو میون دل کرو پنس نبی اس نازنینا دل قرارا دل میون دل کرو سرورا سر ویروانا سروندی دون پاد کس ونجا سری انشاءاللہ سرورا سر ویروانا سروندی دون پاد دل تشل جانو جگر سے دل کر قبول نظران میون کر قبول تو کیا چھو ساری پڑھن نات حضورو فرمو تو انہی چھو پڑھنی میں بازن تو چھو واضح بولنا بڑی ساری صلی اللہ بروٹن چھو بیر خوشیار روزی حضورو فرمو گل اک عاشق میں پر چھو درود پڑھن شاباش تو جوان ہو ونی بیٹھ بیٹھ یس تمس اگر تمس چھوٹ ایس خراب کیا ہے پتہ یس تمس کھکھرائی چھ نہ گژھن درود پڑھن پڑھن حضور فرماون بہ چھس گۄڈٕ یہ کھکھرائی اس لیے اگر کہیں چھایت ایس دام پروردگار کو اسنس یہ مثل دام تو سو بڑھ بڑھ نازنینا دل کا دل کرو دے میون دل کرو شب ہجرت در
سوزن شب ہجرن تاب عشقن درد سوزن زول نس درد سوزن ہائے ناری فرقت ناری فرقت چال کوتا چار کر جانا سو ناری فرقت چال کوتا چار کر جانا نازنینا دل قرارا دل ہز کرو دے سون دل ہز کرو اب شمس رویس یاد کری گئے پھیری میں قرآن خان صاحب نے کمال یوت کلام شمس رویس یاد کری گئے پھیری میں قرآن پھیری میں دبا خان صاحب یہ قرآن مجید اس پھیرن اس ام سات بدل کیا خیال تھا ام سات اس نبی صاحب یاد ام سات اس مگر دبان منز الف لام مست میم منز الف لام مست گو فهم دیوان میون نازنینا دل قرارا دل کرد نبی کے عاشقوں اونچا بولو نازنینا دل قرارا دل کرد اس کاری خمتام چشم لوسم نوتوانز گوبای میں باہر نوتوانز گوبای میں باہر روحی زردیوں موہی چھت گو دراونون انمان میون نازنینا دل قرارا دل ہز کرد آقا نازنینا دل قرارا دل کرد چھک مزمل ہم مدثر والقلم یاسین جو والقلم یاسین نعت لکھی کیا نعت لگیا نعت لکھی کیا نعت لکھی کیا چنی مشتاق نعت اگر نہیں اس خان صاحب ہیکو بنیت مگر کوشش کرو نا پڑھنے نعت لکھی کیا چنی مشتاق چار کر جانا میون چار یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مغلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحد حمد و ثنا تعریف و تمہیدات برذات پاک حضرت محمد عربی معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ وقت 8 بجے اس خطاب کروں